تماشاوان هیجا اف چند روژن توم باراک سر کردین روژ آوای کردستانی تبلیغ کریه. بحث شاندار امریکا جبو سوریه دکن. و داوی هنک داخویانی دان کرد عاجز کرن. داخویانی وی نه دوستانه هاتنه دیتن. باراک لشامه مظلوم عبدی فرماندار گشتی حسد خواسته بو که به مناقشه حسد تبلیغ ارتش سوریه بکه. حسد جد بیجه او آمده یه. لی به تایبتمندی خواه دخوازه ببه بشک جا ارتش سوری. جبرکو مجار گلکی گرینگه ما بابت پرج نزیک و شوپاند. توم باراک گوت وی نگوتیه که حسده یه پگه بشکی پککینه. مدیای ترکی بحث کربو. گوت لسوری دولتک کردی سر بخوا نای آوا کرن. دولتک علویان نای آوا کرن. دبیجه مافیا کردان هیا راسته کرد خودی مافن لدوی دناوا دولت سوری دا مافیا خو ببن. دبیجه سوری یک ولاته نابشش ولات. هر واش کرده که لکنگرس امریکا پشکریه که گلکی باش جبو کردان به تایبتی جبو حسده هیا. باراک برسوا پرسین بر پرسه روداوه لواشنطن دیار کرده ده. زۆر سپاس باڵیۆس بۆ ئەم دەرفەتە. تۆ کەمێک باس لە پەکەکە و هەسەدەش کرد. بۆی من دوو پرسیارم هەیە لەسەر ئەم قسانت. کۆمێتەکانی ئێوە لەسەر فیدرالیزم لە سووریا کاردانەوەی یەکجار زۆری لە ناوچەکە دروست کرد و بەتایبەتی لە نێو کورد کە زۆر دڵخۆش نەبوون بەو قسانت. پرسیارەکەی من ئەوەیە ئەمریکا چۆن هەوڵەکانی ئیدارەی خۆسەری کوردی لە ڕۆژاوای کوردستان و باکووری سووریا دەبینێت بۆ پاراستنی ئۆتۆنۆمی کە هەیەە لەگەڵ مافەکانیان. واروەها چیوا لە تۆوەکات کە فیدرالیزم بە چارەسەرێکی گونجاو لەم چوارچێوێدا نەبینیت. Thanks, and it's a very thoughtful question. Let me start with the premise. سپاس پرسەوە پڕ باشە. وەرن ئەم بەنگەهیەکێ دەست پێ بکەن کە هەموو مژارێ هێسان دیکە. دولتên یەکبووی رێزێل وان دەولەت نەتەوەیان کە هاتنە ناسکردن خودی و قانونی نەدیگرە. تمام؟ هەموو ئەو پێکهاتەیان دن کوش بۆ بدەستخستنە ستاتو ئەم پۆستێکە دناو دەولەت نەتەوەیەکە دندا پێشبازیە دیکەن دەبێت و ئەم هەڤرێزیە خوۆژوان ڕە هەبە. دەبێت و هەستێن مەیەن هەفار هەبن و دەبێت و ئالیە مەیە دڵخوازی هەبە و ئەم دەدەمن جودادا حەز بکەن پشکریاوان بکەن. لێ ئەڤ یەک ji بۆ me qet serkefتی nebûye. Ti carî her carê ku em ketine nav cûreya guherîna rejîmê de ku me ew ne li Sûriye û ne jî li Lubnanê kiriye. Em nebûn ku me rejîma Esed guherand. Ji ber vê yekê dema ku behsa Hesedê tê kirin, tu guman tune. Bi taybetî kongre piştgiriyek dilsozane ji bo Hesedê heye û pir eşkere bûye ku em dixwazin rê ji wan re xweş bikin û dergehekê ji wan re dabîn bikin da ku bikevin nav hikûmeta Sûriye. Tu nîşaneyek tune ku Kurdistaneke azad were avakirin. Tu nîşaneyek tune ku dewleteke serbixweya Hesedê hebe. Li cem min tu nîşaneyek tune ku dewletek serbixweya Elewî an dewletek bi serbixweya cihûyan were avakirin. Ew ê ku heye Sûriyeye. Pêkhateyek li Sûriye ava dibe ku di geşedanê de. Destûreke Sûriyeyî ya wan dê hebe. Parlamentoyeke ciddî ya wan dê hebe. Divê herkes bikaribe gotûbêje ser çawaniya rûdana wê bike. Em ne alîne divê pirsê da. Tenê ew e ku em dixwazin piştrast bin ew gotûbêj tên encamdan û bi awayekî dadperwarane tên pêşkêşkirin. Bêguman me aliyê xwe yê dilxwaz divê pêşbaziyê de heye û ew jî hesede ye ku bi dirêjahiya vê rêyê pir baş bûye li gel me. Em dixwazin piştrast bin ku muameleyeke dadperwarane li gel wan bêkirin û derfetekê didin wan derfetek ji bo ku bikevin nav pêvajoya eger ew bixwazin. Eger ew nexwazin jî wê demê biryar ya wan e. Biryara me nîne. They have their own decisions. It's not our decision.